Сывлық сықлавен тыдымы ширеп алара. Шакна республикри тухтарзен ежі шәне специалистсембе пуянланса быныде ширепледет. Шубашкар хулинжи клиника центры шурхалатлы ішчензіне ежін зақтырат. Игибінде шерен вишіміш шулдаунда вун билек шамрак тухтар вырнашна. Яш кәрім сипленме келегензен шанышне түррегалара де. Шамраксене медицины тыдымынже эшлеме мінле хавғаландарашы. Шактада ыты ыйду хуравне Юлия Адюкова дишкерже. Карина Иванова егибінде черембереме шолда аслы білуіл не череплетеген документа ала илне. Вағыда осы сарсая ярашым пулман беге. Шаван базюрех республикара бурнагансен сывлыхне сиплеме Шубашкар холинжи клиника центрне орнашна. Иге жолда ишледіп, шак центрда мана ишлеме пида кележет. Пациентсен түрлерен келеші берінбеді. Түрлі үйдуба, түрлі черзембе келеші. Ебір візіне бұрнеде бұлышмадыры жатпыр. Оқшаденге енженде шампр специалистіне пида хавғаландарашы. Самахран пілдір ебі икшірбін Минздрав приказы бе илдім. Доктор булмады да евір чержерзіне тупса балартма, тіріз диагнозлартма пиге пәжікрене хымытлине. Оның шуды жығы шаупорнышландыне сипленмеге деген земде черепледейші. Пиді тавызымайға класс кейт қалыпшқа шак доктор мана Иванова Карина Александровна. Прям шутым манча. Пиде прям вот пиде ергелі, лай, хитре, собайлай храча. Шак кабинетсінже пор кабинеттерді. Пәдім жамрық сөрешлеші. Пордым банчеде болда көрдім. Врене саяған қайдыр. Пәдім чон жерелен ишлени пока чувствуется. Ага. Пидем оттур. Сывлық сықлавы наци-проектші болышны бе хулари клиника центрінчі тәрлі программа бұрныжа гірдейші. Варендюшізем шамраксене хызен чунаджу айне ирсе профессия салықне ала илме болжайшы. Наставничество программы бах альхева хытрайшычы тухтара тада сиплев эжа специальничпа практика тугаган вадарега студента хадерлейші. Юлия Адюкова, Павел Ритков, Николай Марков, Чавашьейн нацтелевидение.